I pozdrav ljudi, dobro došli u moj novi video u kojem smo došli na prvi Donut event 2025. godine, ujedno i prvi Haksov hrvatski kup. Znači danas je subota, vozimo hrvatski kup, voze hrvatski vozači, a sutra je International Day i voze svi koji su došli iz drugih zemlja. Vozili smo treninge, mokro je, cijeli dan pada kiša. Nema gripa staza, varira grip od zavoja do zavoja, dosta je skeči vozi stazu, ali ništa, idemo dalje, idemo pripremiti se za kvalifikacije i da vidimo kakav rezultat možemo ostvariti. Inače ovo mi je prvi put da vozim AMG-a po kiši, nisam ga nikada vozio po kiši i mogu vam reći da je lakše voziti auto od 200 konja po kiši. I krenuo je jedan od višestrukih prvaka u Night Strike u Sloveniji, jedan od boljih vozača u Hrvatskoj po bodovnom stanju. Danas ovdje sa svojim BMW-om E46, a slušajte sad ovo, 6.2 mašina iz AMG-a, znači 6.2 mašina iz Mercedesa AMG-a i oko 500 konja, sirova snaga, nikakav turbo, nikakve puhalice i tlakovi, samo 500 konja sirovine. Vidjet ćemo kako će on proći u svom krugu. Marko je završio prvi krug, vidjet ćemo šta suci kažu što se tiče bodovanja. Sada to puno bolje nego u prvom krugu, Marko Brdek. Sigurno Marko Toro E46 završit će puno bolje drugi krug nego prvi, a vidjet ćemo šta suci kažu, samo da Marko izađe van. I evo ga, Marko Brdek završio svoj drugi kvalifikacijski krug, a mi čekamo suce da vidimo koji su bodovi u pitanju. Znači u prvom krugu Marko 46 bodova, a u drugom krugu 49. 49 bodova u drugom krugu za Marka. I evo ljudi, otpeli smo kvalifikacije kao što ste mogli vidjeti. Dobili smo 46 i 49 bodova. U prvom ranu sam zeznuo entry, otišao sam u backward, međutim uspio sam izvući. A u drugom ranu sam zeznuo inner clip, pobjegao mi auto na nos. Staza je, mogu reći, bila skroz triki, znači najgora danas. Bilo je dijelova gdje je bilo gripa, dijelova gdje ništa nije bilo gripa i jednostavno ono, tek bi trebalo 3., 4., 5. krug da se pohvataš sa trenutnim stanjem staze, ali tako je kako je. Vidjet ćemo sad koji ćemo biti i idemo u top 16, ja se nadam, bilo je puno nula i to, tako da mislim da prolazimo sa tim krugovima i ništa, idemo se pripremiti za top 16. I evo ljudi, saznali smo, imamo top 8 samo, ovi ostali su svi dobili nule i izbačeni su, vozimo sa Igorom Tabakom, po meni legenda hrvatskog drifta i to je to. Mlada VS, nova generacija, stara VS, nova generacija, idemo vidjeti kako će biti. I krenuli su u svoj prvi krug, tako je, Igor je naprijed, Marko je iza. I izgleda da Igor ima problema, sad on tira gume dole, izgleda da utječe malo na Marka, ali Marko je profesionalac, ide dalje i da, evo ga. I izgleda da sad to u drugom dijelu staze Igor je napravio zapravo zaokret, to jest izokrenuo se, Marko nije mogao nastaviti dalje. To je automatski utjecanje na drugog vozača. Kilometri 6 Marko u plavo-bijelo.
I sada flik dole od Marka, ide sigurno. Jako atraktivno. Igor drži tu nekakvu distancu. Vidjet ćemo u sljedećem dijelu staze. Marko to odrađuje školski jako dobro. Igor se trudi da ga prati, ali čini mi se ako Marko odvozi ovako do kraja, vjerujem da ide dalje u sljedeći krug. I evo ga, Tabak i Brlik završili su svoj drugi krug. I da, kao što rekoh, Marko Brdek ide dalje u sljedeći krug. Hej, pobjedili smo, evo idemo u top 4. Pobjedili smo legendu Igora Tabaka. Znači, bio je top fight, međutim on se malo preračunao, jako se zaletio unutra, nije uspio savladati prvi zavoj, ali sve u svemu bilo je top. Uvjeti su jako teški na stazi. Dio se fakat skroz osušio, a dio je po ledu, evo, ne znam šta bi rekao. Uglavnom ništa, idemo dalje, idemo se boriti i to je to. Sad ćemo vidjeti hoće li pobijediti Sirova snaga ili Turbina. Jako dobar hod, jako dobra inicijacija od Marka. Jako dobro, sad Marko dole drži minimalnu distancu. Vidjet ćemo da mi se do kraja sad drugo jako. Mislim da će odvoziti tako do kraja. Radi se o autima po 500 konja. I krenuli su u drugu vožnju. Marko je sad vodeći, Bruno ga prati. Da, jako dobro ulaz od obojice. Bruno ne da disat Marku, sad je tu bio jedan lijepi flik od obojice. Bruno pritišće Marka dole, sad u ovom srednjem dijelu staze. Čini mi se da je malo manji put od Brune nego ovo od Marka, ali... Jako dobra vožnja i prva i druga od obojice. Vidjet ćemo, mislim da će ovo biti jako teško za suce za odlučiti ko ide dalje. A možda bi mogao biti i one more time. To ćemo sve vidjeti šta suci kažu. Evo, grle se, ljube se, iako ne znamo konačno čestitaju si. Trebate samo čuti ovu priču ovdje, on njemu govori, Marko govori, Bruno, ja tebe čujem, ne ti mene čuješ, blizu si mi tu smo izašlo, ne znamo koje dija, šta je, ali evo, kažem, strana odluka je naslučila. Evo što sam i rekao, kad imamo neizvjesnu vožnju do bojice, onda idemo one more time. Dečki, pakirajte se u auto, idemo još jedan put. Imali ste obojica odličnu vožnju, morat ćemo ovo ponoviti jer, evo, kao što ste čuli, su odlučili one more time, ili još jedan put. Opet sigurna udaljenost od Marka Brdeka. Ali evo ga, već ide pressing tamo u drugom dijelu staze. Već se na vratima Marko vozi. Da, čini mi se da je tu Marko puno bolji.
jako dobar chase run. I krenuli su u drugi krug. Marko sad flick radi tamo na... Kako to atraktivno izgleda, da bar možete vidjeti s ove visine to. Sad je Marko tu uzeo distancu, Bruno ga prati. Sada pressing lagani dole i završili su svoj drugi krug. I imamo pobjednika, a to je Marko Brdek. Marko Brdek ide direktno u finale, dok se Bruno Stergar bori za treće mjesto protiv Ostojića. Marko Brdek i Adrian Petričević u finalu, Toma Ostojić. I evo nas ljudi, nakon One More Time-a sa Brunom Stergarom u finalu smo sa Adrianom Petričevićem. Znači, sretnemo se skoro na svakom natjecanju. Inače, ranije puno top 8, top 16, sad smo u finalu. Mislim da je ovo čak prvi put u finalu. I to je to. Uvjeti su i dalje skeči na stazi i idemo sad do kraja. Petričević vodi dok ga Brdek prati. I sad veliki kuć tu od Adrija. Marko ga je popratio isto tako. Da, Marko tuče u blokadu sad sa svojim 6-2 AMG-om. Brutalno auto od obojice. Ljudi od ruba do ruba. Ovdje ga je skoro ali jako blizu je to bilo. I evo ga, završili su svoj prvi krug Petričević i Brdek. Adrian Petričević i Marko Brdek u svoju finalnu vožnju idu. Da, Brdek brutalan kut, dobro da nije u reverse otišao. Sad Petričević dole pritišće jako Brdeka, skoro vrata na vrata. Jako dobra vožnja od obojice, ali Adri sad stišće Marka jako. Da, jako to odvoziti do kraja. Bok uz bok. I sada dobar, jako veliki ispravak Adrija dole, izgleda da se zanio malo. Vidjet ćemo šta suci kažu. Evo, nisam mi trebao reći, jedan pljesak za Tomu Ostojića, potrudio se koliko mogao, ali nažalost izdao ga je auto. Toma je nas ostao na 4. mjestu, dok je Bruno na 3. Bruno Stergar. A sada čekamo proglašenje pobjednika i najboljeg u prvom hrvatskom Donut kupu. Čekaj, odri neko sliku, drži nova slikanja se ovo. Aj s autom, aj. Ipak nismo stali tu, one more time, dečki, one more time. Odmah sam rekao, lijepo. Ajmo, jako dobre vožnje od obojice. Evo tu. Da, Marko prati Adrija, sad veliki kut. Opa, borba izgleda, Adrij tu se izvrtio. Da, Adrij je napravio veliku grešku. Nažalost, Marko nije mogao proći dalje pored njega. Mislim da će ova prva pripast Marku.
Da, Adrija bi ovo mogao koštati prvog mjesta, Marko je sad naprijed, trebao bi samo odvoziti dobru vožnju i to je to. Adri se sad tu trudi, malo pritišće, dalje ima nedovoljnu distancu, mora natjerat Brdeka da pogriješi, inače je Brdek prva. Ako Marko završi ovaj zavoj, čini mi se da smo dobili pobjednika. Eno dole Adrian zakačio sve gume, razlio. I ljudi moji, evo nas, drugo jutro. Kao što ste mogli vidjeti, jučer smo pobjedili. Bilo je jako teško i baš mi je ono nevjerovatno da smo uspjeli doći do prvog mjesta, da nismo nikakvu grešku napravili. Jednostavno je dan bio odličan. Od cijelog dana nisam se nijednom izvrtio, nisam nijednom pogodio ni gume ni ništa, tako da jako sam zadovoljan s time i došli smo na kraju na prvo mjesto. I to je to, danas je novi dan, internacionalni dan i idemo danas ponovo probati pobijediti kao i jučer. Usput imamo nove felge od naših najnovijih sponzora 59 North Wheels. Došli su nam prvi ovi modeli, tako da bit će toga još u nastavku, pričat ću vam o tome i sve. Uglavnom, idemo sad na prvi trening, idemo vidjeti kako se auto danas ponaša po suhome. Mercedesovom AMG mašinom 6.2 i 530 konja. Jedan od boljih driftera u Hrvatskoj, a i šire. Možete sad pogledati njegovu vožnju, a to je Marko Brdek. U srednjem dijelu staze, otišao je malo široko. Samo sirova snaga u ovom E46, nikakve turbine i 530 konja. Hoće sad agresivnije u drugoj. Da, dole flik, lijepi, veliki kut sad tu za Marka na rubu same zone. Morat će to popraviti. Ali trebali ste vidjeti ulaz. Sad tamo od ruba do ruba. Jako atraktivna vožnja. Kako radi taj 6.2 AMG motor, to je nevjerovatno. I zašao je iz drugog kruga s Marko Brdek. Vidjet ćemo što će reći suci.
evo, odradili smo kvalifikacije. Kao što ste mogli vidjeti, na 5. mjestu smo na kvalifikacijama. Klasično nisu moji najbolji krugovi dana, ali jebi ga, kvalificirali se jesmo. Vozimo prvi top 16 sa Cukrovom i to je to. Već smo s njim nekad vozili prije i to i ništa. Idemo dati sve od sebe, probati to pobijediti, pa ćemo vidjeti kako dalje. Izgleda da su krenuli Marko Brdek i Tomislav Cukrov. Marko Brdek je naprijed daleko otišao, Cukrov se trudi da ga stigne. Tako lijepo, jako školski od Marka Brdeka, sad tu Cukrov stišće pred kraj da ga stigne. Sad prekrasna inicijacija od obojice, Marko Brdek tu prati Tomislava. Da. Veliki sudar sad dole kod Cukrova. Ne znam je li utjecao sad na Marka na prednji kraj, nadam se da je sve u redu. Evo, prošli smo u top 8, sad ćemo vidjeti s kim idemo. Uglavnom, Cukrov je nažalost izletio, malo se preračunao, počeo je udarat gume i onda ga je povuklo još više unutra i jebi ga. Sva sreća, nismo se sudarili i to je to. Idemo dalje. Nikola Ilić je naprijed, Marko prati. Da, jako dobar ulaz od obojice. Marko vrši pressing, tu je na minimalnoj udaljenosti od Nikole. Ajmo ja pljesak za ovu dvojicu i jako dobra vožnja. Sad ćemo vidjeti šta Marko Brdek može napraviti naprijed dok ga Nikola Ilić prati. Sad ćemo vidjeti ko pije, ko plaća. Marko odmah u flik tamo naprijed, Nikola Ilić ga prati, odmah pressing ide u prvoj zoni. Sada Marko radi tu distancu. Nemam šta reći nego bravo obojici, stvarno oba dvije vožnje su bile preatraktivne, ali Nikola Ilić ide dalje, Nikola Ilić ide dalje. I prvo mjesto u hrvatskom prvenstvu 2025. ovdje na Donat eventu, Marko Brdek!
I evo ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Vidjeli ste kako smo prošli na Donatu, bili smo prvi u subotu na hrvatskom prvenstvu, u nedjelju smo nažalost izgubili u top 8. Bila je jako gusta borba, presudile su sitnice, izgubio sam iz tog razloga jer sam imao dosta loš lead run, zapravo prve dve zone su dosta loše bile i to je to. Nešto smo novo naučili, neke pouke smo izvukli, već se pripremamo za novu utrku, a to je Croatian Drift Challenge na Mičevcu 10. i 11.5. Dođite, podržite nas, bit će sigurno dobra utrka, bit će sigurno dobre borbe. To bi bilo to ljudi moji, vidimo se u idućem videu, a do tad stay tuned. Yeah, I'm gonna take my horse to the